verse number 7, verse number 8. Yabona ke mawuyitshela ukuthi nami ngisindisiwe. Ngicela uyibuke kulesi sibuko ukuthi unjalo yini. Makushunyelwa ivangeli abantu bashesha kabi ukuthi nami ngisindisiwe. Nami ngisindisiwe. Zicheckeke kulesi sibuko. Verse number 7. uJohane wokuqala bazalwane ungasesambulweni ngasekugcineni impela kwencwadi. Ufike mawuqala ufunde ngasesambulweni uvule ekugcineni bese ulandela ngencwadi eyodwa kaJuda. Incwadi yesithathu uJohane lo u1st, 2nd no 3rd. Uyincwadi yesithathu mawuqala iBhayibheli ngasekugcineni. Umakho ke usemavangelini ulandela uMateyu. Phakathi neBhayibheli lakho la kuthi nje Malaki incwadi yokugcina yeTestament elidala usohlangana noMateyu. uMateyu ulandela uMarko. Lithi ke izwi lenkosi kuverse 7. Bantwanyana mani ngadukiswa umuntu. Angabikho nje umuntu ozokudukisa. Nawe nje uboyihlolela izwi lenkosi ukuthi lisho lento yini. Oyitshelwa lapha la usonta khona. Mani ngadukiswa umuntu owenza ukulunga ulungile. Ngokuba yena elungile owenza isono ungekasathane. Ngokuba usathane uyona kwasekuqaleni. Ngicela siqhubeke. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Lowo ozelwe uNkulunkulu akasenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona ngoba uzelwe nguNkulunkulu. Ngalokho kubonakalisa abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane. Lowo ongenza ukulunga akasiye okaNkulunkulu, naye ongamthandi umzalwane wakhe. Nanti izwi nalizwayo kwasekuqaleni lokuthi sithandane kungabi njengoKhayini owaba ngomubi wabulala umfowabo. Wambulalelani na? Ngokuba imisebenzi yakhe yayimibi kepha eyomfowabo yayilungile. Kahle sikulandela kule chapter bazalwane. Uyena uverse number 8. Umusho wokugcina othi indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuba ichithe imisebenzi kaSathane. Yabonakaliswa indodana kaNkulunkulu ngalesi sizathu. Ayi ungakhathazeki uLwesihlanu lokugcina. Kodwa mase ngaphuma later nakuzobe sekonakele. uLwesihlanu bazalwane futhi lokwenze njani? Lokugcina. Wena kojwayela ukulala nezinkukhu ukuthi usha usebenzisele. Hayi, asitheni hayi. Uthanda vuka na. Hallelujah. Mark chapter 5. Ngicela bazalwane ukuyisummarize lezi ndaba. Ngoba siphambi kwakho nje. Futhi sesizwile ukuthi kungalesi sizathu uNkulunkulu wathuma uJesu
acinga imisebenzi kaSathane, acinga imisebenzi kaSathane. Lana ku chapter 5 uJesu njengokuhamba kwakhe hambe echitha imisebenzi kaSathane uyadlula kwenye indawo eyindawo yamathuna, kanti kule ndawo yamathuna kukhona isiboshwa esiboshwe uSathane ngedimoni lokuhlanya. Uxubene la ingqondo hlanga inwele zimile ithe into ayifisayo ukususa into ayigqokile, bese bemsiza abantu bambophe ngamaketako. Le mimoya ehlezi kule ndoda iqabula amaketako. Athawe Jesu asilanda amaphoyisa eze nozaNkosi, beza amaphoyisa nozaNkosi bamfasa. Imoya yathi angifiki mina kozaNkosi, into endala le qabulo zaNkosi. Lo ndoda wagcina sehamba ephuma ekhaya, lithi iBhayibheli hambe memeza eyishaya ematsheni eyilimaza. Uyawubona umsebenzi kaSathane, uyawubona umsebenzi kaSathane. Abanye phela bayafika kuleso stage ngokwengqondo kanti bafuqwa ama-drugs, sebewadle kwaze kwahlangana lapho, bese kuthiwa kunomthakathi, kanti umthakathi akekho, zidakamizwa seyihlangene. Lensizwa-ke yaseMagadara isihlele emathuneni manje iyamemeza ebusuku, angiyazi icula, kodwa kwakuzwakala ukuthi emathuneni ale ndawo kunomuntu omemezayo. Akamemezi kuphela, lamadimoni alomoya ombophile amsakaze ematsheni, amsakaze ematsheni, amsakaze ematsheni. Igazi emva kwegazi, inxeba emva kwenxeba, umhuzuko emva komhuzuko, kusasa nangomhlomunye nangaleli yalanga icule lodwa. Akadli, umlomo uswaba mhlophe, amehlo sangena phakathi. Le moya iyamsebenza, imoya kaSathane. Kwenzeka inhlangalele ihlu likaNkulunkulu elisula izono zomhlaba, elithethalela zonke izono, elilapha zonke izifo. Umoya waluhola ihudla liyodlula nasemathuneni, leza nasemathuneni. Lathi udla umalitha amathuneni la, umoya kaJesu lesimamukele uhamba phambili ikhoza lawo. Lo moya wamadimoni wamuza umoya kuJesu, waqala lo moya waphanika phakathi, wamemeza ngomlomo waloluhlanya wathi hiya. Saziyezwa izangoma ukuthi nje phela nje ubodlile emngomeni nje ungabi namahloni. Angithi uyathuhiya into yakho. Yeah. Uselapha kuleli alizwe laseMagadara. Yeah! Sinamsebenzi muni nawe, Jesu waseNazaretha. Usuzosibhubhisa isikhathi sethu asikakafiki, ngoba amadimoni azi kahle ukuthi sizathu uJesu asizela la ukuzodestroy imisebenzi kaSathane. Manje kukhona umsebenzi kaSathane empilweni yakho, kufika uJesu into azoyenza akambuzi igama nasibongo nokuthi usebenzaphi neprofession noma cha. Mayifika nje qondana nawe udestroy imisebenzi yobumnyama. Kade sizwa kufakazwa ubani owengadestroy lezi zinto, ubani owengashintsha le ndoda efakaze eqala, ubani owengashintsha le nhliziyo yalo yamama.
kushaya umoya obandayo la angithi wayigcwele umoya wobumnyama kwafika umoya wokukhanya wadudula umoya wobumnyama wathi kodwa-ke ekhaya wayiselula sekushaya umoya ethi kade ngidla ihons yasezulwini yilesisizathu uJesu waseNazaretha asehlela ukuzochitha ahlakaze imisebenzi kaSathane. Umefika la isho njalo lendoda uJesu akanandaba ukuthi le moya iyamazi vele imimoya yobumnyama iyamazi uJesu kwaye kwaphethe amadoda nakaSkevi ebona abafundi bakaJesu bebeka izandla kuphuma amadimoni base beqalile bathi ngegama likaJesu uJesu kaPetro phuma athi amadimoni athi avale iminyango avale gama likaJesu phuma gama likaJesu washo ukuthi amadimoni ayazi ukuthi laba banaJesu laba nje-ke abanaJesu asebatshela futhi indaba zabo athi uJesu waseNazaretha siyamazi noPetro siyamazi nina ningobani na esikhundleni sokuthi bakhipha amadimoni abashaya abarahasi kama sebevula umnyango babe sebephuma bekhandela sebenqunu bemanapha beshawa amadimoni bethi bayawakhipha ngegama likaJesu kaPetro mawuJesu efika chitha imisebenzi kaSathane ameni izandla lo uqonda kuye lesikhatheye kuye amadimoni ayamdedela lesikhathe sondela amadimoni ayamdedela kodwa awaphumi ayaminyana uJesu ubuza umbuzo lulu uthi ningobani amagameni singolegiona ngoba sibaningi wathi uJesu phumani kuye akasho ukuthi ngegama ngoba khishwa uyena phumani kulomuntu asekhala amadimoni angithi amadimoni awahlale ezihlahleni bazalwane ungabona ingane ingezwa nishaye iziyobhandisha esibhedlela ihambe ihlaza nemvimbo ithi lashaya inyama kwasala inyama anithintanga inhliziyo ejule kabi akufika imvubu akufika isagila akufika isibhakela akufika ibhande akufika lutho ingaphathe imbanje uJesu waseNazaretha wabonakaliswa ngakho lokho ukuthi azochitha imisebenzi kaSathane. Amen. Angithi nawe uyazi ukuthi usuke kimi la ntombazana osemqashweni nawo phongo uyaliwe kwathiwa uzuyiphathe kahle kodwa namhlanje olegiona bakubophile ekamelweni lakho uvalela indoda yomfazi futhi wes yomfazi uhlala nayo lawo phongolo abantu bacabanga ukuthi umesisi nobasi mawucabanga uma wakhe ekhaya ushawa uvalo ukuthi sichithele ngoba uyalizwa iphimbo lomzali ethi mntanami uzuyiphathe kahle ugade isibaya sikayihlo ugade ini awubheka nje ususidayisela uxhamu nje lawo phongolo igxaba lembadada into ekunuka umjuluko into egqoka iteke eliveza uzwane into egqoka isikiphe sesicwebezele esabhala ukuthi Orlando Pirates nayo ingakawugqoki lo mbala Orlando Pirates lento ayikaze likhahlele nje ibhola lokhu yazana kodwa ihamba naleli skipha esinekhanda likamongameli amugqoke usumongameli. Hallelujah. Glory to Jesus.
ngobani amagameni lempi yakho nje uJesu ubuza igama lakhe sibona kuyona ngoba sibaningi phumani siyacela ke usidedele uvume singene kuleza nkulume uthi uJesu ngiyanivumela ngoba uJesu lo amadimoni ayalalela amen aphuma amadimoni wabonakala inkulume nemsidlana yasencane zakhali Stella sekhaliswa manje akusakhali zona sekhalo umoya abangeni zabaleka ingulube zahlanya ingulube kulu kudolwandle 3000 sangena olwandle kulukudu twa acweba amanzi abazalusayo bayotshela abantu bakubo ukuthi khona umuntu odlulela esigungwini ophongolo okhiphela amadimoni kulezi ngulube ingulube ayisekho bathi abantu basemakhaya sishonepi nisozilanda bathi siphelele olwandle sizizwe alithi phumani ningene kuzo ngiyakuvumela zahlanya zaqwina emanzini sisizathu uJesu Kristu wabonakaliselwa sona ukuzochitha imisebenzi kaSathane uyabona ngiqinisekile kusihlwa mawuphuma la uzoyixosha le yandondo ivalele endlini ngoba uma wemukela uJesu ngempela ngeke uqhubeke nomkipito ngeke uqhubeke nokulalwa njengembuzi ulalo umuntu ungamazi ukuthi owakabani waqhamukaphi uyapi ulokhu uhushulizisa mawugoda ukuye ekhaya ugoda kunefika kanti usunamathuna la uphoko umoya kaNkulunkulu esimamukele wathutha umoya wokuhlanya kade ngixoxa nengane la ikhona la okuthiwa yazalwa totally blind manje uma wayo ungilethela yona ntambama ngithi awuhlale la mfana awuxoxela ugogo kwenzekani ithi ngaqala ukuvuleka amehlo at age 9 ngilokhu ngazalwa ngingakaze ngibone ithi bangenze esibhedlela abazalwane bethandaza bezilukudla bangifaka izinto ngithi mangiphakamisa lezi zinto ngikubona umhlaba ngoba indodana kaNkulunkulu ibonakaliselwe lokho ukuthi izovula amehlo eziphuphuthi ngithi mzukulu wena uvuleka amehlo at age 9 ingquzunga lezi ugogo lokhuluma naye wavuleka amehlo kamoya at age 9 uyabona ukuthi ihambisana le ndaba yethu wena uvuleka kwenyama at age 9 ngavuleka kamoya at age 9 uJesu mayifika uyawavula amehlo kuthi izinto abakade uyibuke ngathi zinhle ubone ubungozi bazo uyabona nje njengoba umunela umuntu wesilisa kulale vele uzokushiya ubuye uthola omunye futhi naye akushuke cha vele uzokushiya usiyoze usizwe mawufundile unesicucwana kube khona okuqoqayo enzela ukuthi umondle kodwa ke lalela mntakwethu njengoba sengihamba nje uma indoda ikushadela into nayo isuke ingashadile umfazi uma ikushada ngoba ufundile unesitifiketi yazi ukuthi uzothatha indlu uthatha imoto isuke ishada isitifiketi kodwa inhliziyo yayo isuke izoqhubeka ithanda ebathanda masukuyidayisa amandla kaNkulunkulu afikile ophongolo vala imilenze akubisi ngisho idibinishi vala imilenze uthi omunye uvumi thatha amandla uvala imilenze
Hallelujah. Hallelujah. Wemantombazana nana semadala salazenda yekani ukuchitha imizi yabantu. Ufikile uJesu manje. uJesu sefikile manje. Ngithi vala imlenze. Ngoba bonke abamamukelayo lo Jesu. uJesu ubapha amandla sishona mantombazane ubapha amandla awubhekeke njalo abanye abantu bapha amandla uyabona kuzophuma la uyobanika bakubuze bathi konje sweetie ukhona enkonzweni usho lo ya mama lo hlekisayo bengikhona wena sithanda ngiyayizwa nje le nto ayishoyo mina ngithanda wena uyangithanda vela bone nje lo ngala ukuthi into yokumithiswa le into yegciwane le kungalesi sizathu esigungwini kudlula uJesu ukuthi akukhulule emsebenzini yobumnyama noma ukuyisiqila kungalaleki ngaphandle komfana uzozo namhlanje umhlabeleli wamaluthela uthi ufikile uJesu wazohlenga thina jabulani nokana esigungwini kwakufiwe wafika uJesu livuliwe izulu esigungwini jabulani uJesu njalo useyikhululile le ndoda yase imbatha yasondela eduze kwakhe yathi ngeke sengizohamba nawe manje uthi uJesu hayi hamba kwabakini uyobakhombisa ubatshela ukuthi kukangakanani inkosi ekwenzele khona. Haleluya. Lalela mntakwethu noma kade uvalela indoda kamakhelwane ngala musu ukuthi mawuthatha uJesu bese ubuza ukuthi lo mama uhlalaphi sengohlala kwakhe kodwa manje kufika amandla sengiyitshelile ukuthi indoda yakho ayilale ngala. Amen. uJesu lo esikhuluma ngaye Yesu lo akusilisonto. Omunye umkhumfa ngamazi uJesu umunye khumfa nje amakhosikazi awo next door asindisiwe agcwala amandla kaNkulunkulu. Manje le ndoda kalo isebenza ibuye ngekwada isebenza eyimayini lo munye ozungeza imizi yamadoda uhlale khona lapha nje useshela lo mfazi yaza kabuyi njalo wongizwisa ukujwayela ukulala nabafazi babantu ngisho njengalonga la akwazi phela ukukhomba ngala makhosi kodwa uyabona nje lo uthunga abafazi babantu ikhanda sengathi ngavule kumgodi manje angeke sebemtshelile abangitshelanga kodwa ungitshelile ukuthi wena uyinkinga ophongolo ulala nabafazi babantu washela lo mkhumfa athi lo mama kodwa umzwani lo baba kuphi la kuvuleke khona isikhala wasesuka lo mama waya ngale kudade wabo bajwayele ukuhlangana bathandaza athi lalela wesisi yini mntaka baba hayi ngize ngenye indaba phela umyeni wakho uyangeshela uthi nje ucela umzimba uyazi ukuthi ubaba wakithi akabuyi njalo
Ngithe ngizokutshela wedadewethu ukuthi lento ingakahambi kakhulu asifake emgwaqeni. Sizoyifaka kanjani sisi? Okokuqala sizothandaza. Okwesibili inkosi singinikile isu lokuthatha le matter short. Uzokwenza njani? Ngizovuma. Ngithi akafiki ngo-10 ebusuku, uyezwa sisi? Ngo-10 ebusuku ngizothi akafiki. Lalela ke sisi, wena ngoba ngizomthetha ngizocima ngingakhiyi. Uyalazi ikamelo lami uleft ngasekuqaleni. Ngizomtshela kona, lalela mntaka baba, sikhathele lamadoda azungezimbizi yamanye amadoda azaphume egijima ngama-ade ebusuku esebhaqwa. Mayifike ekhaya ikhathala iy'qapho ithi iy'gebengu sithathe kona. Akuzona iy'gebengu, ubanjiwe. Kwangani ufika nge-ade ekhaya ebusuku ugijima kanti uphume ngewindi nasetoilet sifikile indoda. Wasethi lo ma, lalela sisi, lalela, angifuni nje nokulento eyanda kakhulu. Wena